Leo tunajifundisha uvumilivu katika imani. Nini maana ya uvumilivu? Uvumilivu ni uwezo wa kuvumilia majaribu, mateso au changamoto bila kukata tamaa, huku ukiendelea kumtumikia Mungu. Watu wengi sana katika Biblia waliweza kufanikiwa kwa sababu walikuwa na uvumilivu. Walikuwa ni wavumilivu, waliweza kuvumilia mateso, majaribu bila kukata tamaa. Uvumilivu ni tabia ambayo unaweza ukajijengea hiyo tabia na ukamwomba Mungu akakupatia hiyo tabia ya uvumilivu. Huenda umepoteza fursa nyingi sana kwa sababu ya kukosa uvumilivu. Huenda ilitakiwa ukae mahali, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa vituo. Mungu anambariki mtu kwa vituo. Huenda kuna sehemu ambayo ulifika ukapitia mateso sana, ukapitia changamoto sana, ilitakiwa uvumilie, lakini kulingana na kwamba huna uvumilivu ukaondoka hiyo sehemu, ndipo hapo ukapishana na baraka zako. Leo tunatamani tujifunze ya kwamba tuwe watu wenye kuweza kuvumilia. Tuwe watu ambao tunaweza kuvumilia katika vituo ambavyo Mungu ametupa. Inawezekana upo kazini kwako unapitia mateso sana, unapitia majaribu, unapigwa vita na bosi wako, huenda wafanyakazi wenzio, lakini pia inawezekana katika biashara unapitia mateso mbalimbali. Ninakuomba leo hii jifundishe kuwa na uvumilivu. Utaweza kushinda. Huenda kwamba umekaribia kufika kwenye baraka zako, lakini vita vimeinuka ili kupima kiwango chako cha uvumilivu. Tambua kwamba tutaweza kushinda bila kuvumilia. Sio kila moto ambao mtu anatakiwa kuukimbia, hapana. Kwa maana wanasema dhahabu pita kwenye moto. Lazima tupite kwenye mateso, tupite kwenye majaribu ili tuweze kuja kuwa watu ambao ni baraka kwa watu wengine. Mtu mwenye uvumilivu ni mtu ambaye anaweza kufanikiwa katika viwango vya juu. Mtu mwenye uvumilivu ni mtu ambaye anaweza kutenda mambo makuu. Mtu mwenye uvumilivu ni mtu ambaye anaweza kuwasaidia watu wengine. Lakini pia mtu mwenye uvumilivu ni mtu ambaye anaweza kuzifikia ndoto zake kwa urahisi sana. Ninakuomba leo jifundishe kuwa na uvumilivu. Hii itaweza kukusaidia katika maisha yako. Haijalishi unapitia mambo mangapi, hata kwenye familia yako. Ninakuomba uwe na uvumilivu. Huenda ndugu wanakupiga vita, huenda marafiki wanakufuatilia, huenda mambo mengi sana unapitia ambayo yanakukatisha tamaa kiasi kwamba unashindwa kuvumilia. Leo hii ninakuomba ya kwamba jifundisha kwamba kuna faida ya kuwa na uvumilivu. Vumilia hilo, amini ya kwamba ni vita, inatakiwa ushinde na Mungu ataweza kukushindia. Uvumilivu ni hazina ya mafanikio. Tuzidi kujifunza, kuna cha kujifunza.